Muthenya iyo ruarine neritungwe bogima Kere County ya Embu ibekite ndi mathaga yo ritungwe na kwambiriria mugomo baitarinia ne batire komeri lenendi arankoro kibawugete dirikare gutiwe berite na kundene ya county Meru akari bandare ne saudimenti bakiwa utongeria bombondi ya chibitara ya nyakanyakine level 4 ibona ine bagutuma utunga tapo kalitana obakiana mukana yo gweta mugomo ndene antukwe komene nyachadira kidero tiyo dirikare ya county ikethira kubwithia nende kirigwe mutugeri kadirikari cha county ire migwetithia na mbere rwanyiro gima kyuri kyoreto kuragia nukuthugania dirikari cha county ni kumbana na rwanyi rogima bamweri no idretwa ya moni yaku na tukethira tukithoma yamwe yayo iratwita na mbere na ndeto chieto rubweru ari ni mbere yayara twikirete to kindeto chawero daidatu Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Haron na bwana kwa mukirovichi ya Chief of Staff kuma ki Julius Bijiwe. Aritingi ngwe bogima Embu kuandamana bakiwa batari mechara komerili. Akari bandarene kuo tungatabo kanyakine level 4 butikwagira. Abarweri gitekyo bunge bwe Krumero korwa nende Krumera siasa itena marumi. Monitor madide orobweru ari ni Maureen Kirminan Geto Phineas. Imana abedenge kwira nende okethro kilo nyumendeto. Kwena kalono ndeto chawero na idhato ikambiria da ichuchongwa urari muramiri wari tungobi chine ngabana omerondo itari Julius Bijiwe nende na candidate obichi kirora nende orekiti kudhuru kuyukia kanya kanwe haro na bwana kenda kwambiria ngoya kiaria bwana na chogeti nkatho kingabana ni umwetikia na agekawira nebo kurita ngwenja na kuye kadirikari yangabana wandigetande tomudhuri murioki na utambiria chio Julius Bijiwe kwithwa thuri ambassador na kwebera gitinde ke mutongeri wandikwa obisine bwangabana na ndi mthenya na arua no mbere kugwatwo ugeni mutongeri wandikwa obisine bwangabana umweru no mutweria bwana na nchokeria nkatho gavana sana for finding it prudent non to bakuyuria gitiga chief of staff gitikira very important umba kwithira akiumba kulitanira ngugi amwe kenda kumba komberu dimeru together ajukia abwana mutwiri as the chief of staff tulitanire no ngugi for quite some time the county assembly omeru ari uterero executive na nkurukike ni ondon ari vice chairman the secretary general kia makeu na tuomba ku move together na twaliteranto ba meru ngugi Antonia we mutiria bwana bagichoke nkatho no tubanga bana kuba kimuthura kitine giki na kuba bagaitangwe gibwega muno kijani kuthwa ndina kanya kangi choka tia nkatho kiri his excellency Reverend Mutumanto Ethingia no tubwa umbetikia na etiki responsibility yeru muno kwithirwa we chief of staff wa thirikari yewe tuuka kwenda kuwa woni kubwe ndi humbled na kinya woni ndi kankwenda kwashwa kinya mwingi wa Meru tati twabutumikira boboya batwi ni obutumikira na njire kwinyija nkwenda kwashwa his excellency the governor Mutumanto Ethingia tukaritangura kwagirite tukasupport thirikari na tuka mantu ya ndi tunde running of the government tuina atongoria bangi bonde baba thirikari ne na mwathani tutethashia ingwetikia tukomba kwa chief maoni ya kekiri antu betu ba Meru amna bobo ebagikira muno aritingugi na kuine bagatigira bagwitangugi bonde bari amwe kwagithia kiroto kya gavana Christoph ankwendo bwe ndina kwirwe nyeni kwithwa ndina babwi kumibwirigirite bwena expectation inja na inkwendo bwa kweta bobo yana twakaranira babu bobo ya na tuinde turitengwe as a team kenda tuunga mukono thirikari yetu kukankwenda kwa mwingi wa Meru tuiregire maweya tuirige wetina mbere na turige kuritaniria ngwe bobo yana babwi buri ashore betu tuisupport thirikari yetu
ya ngavana wetu twendete muno na ya makai na muthiane kirimbijewe ni gucokia ngatho nontu bwa ngavana kinya kumoroteria nikenda thurwa gitine giki kia ambassador na at the same time muchokeri nyankatho nkuruki nontu then kwa kuona kuganirite kumba kundi commend as the ambassador to the Vatican, to the President of the Republic of Kenya, and at the same time, Chokerianka, the President of the Republic, non to get confidence in me on Bontaraja, ambassador of the Holy See or the Vatican, which he has done a formal appointment. Mudhuru Murioki, World TV, Mutirio Kangangi. Na mada ya makai nyuma ya ngavana Mutumanto Edingia kolota Harun Mutueri ya bwana ya wanene munene wa Ritungwe ba county obichine ngavana aroketi akanya ka Julius Bijiwe nyuma ya kiogoto kama barodi wa ndego ya Vatican nende akaribai gembe noda na bwana umeteba chumerete gukenera ontubo na uchokira ngavana Mutumankado bakiwa nende nedrete bari tampiona kirotongere ba county ya Meru kaitano kau mzee wa Mwadhi Henry Drandira nedrete kinyila kia bwana eno menyobuni botongeria na kuwa kagira gitine ki Edwin Gatobu nanda nkuruki na gikeno kia mwanya karintere mwanya chegishko kegembe nothi na muno wondi ya Mwathi kurene kumushi kubaro ni Mutueri ya bwana na orade uno murungamiri omweru aritingoge obichine ngavana Mutumanto Edingi bonekete ikuciumiria na kukenera untubu bwanene muno bagikatha ngavana ni thithia riri twina kiwirua sana na untubu wa ngavana etu Mutumanto Edingi nonto nareketio twoyera nthaketu kana mwone tura twendete kawe Mutueri na tukomia Mutueri thai ari thirikari ne ngavana thai manto yetu yonthe thai esotendi riba ciaga tute thirikari ne mbere lakini nkuona mutumo atwikira thirikari ne ya nene na kinya batu eto congratulate tumwira twinwe na turuwe tu tamu au niyo tutebela igembe no turerite hita nonto kuma waziri barabari kuo itaraka wira belebe wita tutona waziri na mwangathai mheshimiwa Twethingia itucokiria nkatho no ntobo twangura maithori watungira mwana wetu Mutueri akomba kwithira chief of staff awatilete tikiu na Mutueri ngegwira uma imuntu romo ndio inawaheria kulukira kwa kijana Mutueri ya bwana tukomea na tutambua tu anto begembe nothi na twamuringira kura maita yenu twamucokie tene na twamwa kura mwanka wengwa atwetekeria atweto muringinya kia raisi no ntwa manto ya tubwethiritie bagita na mbere baruga Mutueri mwana muito mingugene ciawe na bare no kuje bokungana ati akao gwitikirika kirikanya kau kaga keru twina Mutueri no mwa twina ngavana imuntu ukomenya Amwathi wandi bire kwenda igembe nothi bire kwenda na Meru County nonto imuntu twire thirikari ne na imuntu wicie siri ya thirikari na ri advisor ngavana munya na icie arabatirire Meru County ri na mwanka thai na gumnya bira bitabwithika na bira bibati gwithura bikibwithika eke thirikari eka ilemia itomwita na tutethi na itokomya thai twina bwana utionto inya bomo mnyo tuinyelia onto abwana imuntu weta na sinya na vijiji akethikira cia thina cia ote muntu kinyo mote kinyelo mashinani no nto ako kijana wetu Mutueri ya bwana ote thina cia antu ate komenya no nto itomuonete thirikari ne munya na atethetie antu abaingi muno ndene ya Meru County nyare na kwemsi wondi ya Mwathi anirithiranira mutungi agikujira kuwa ngavana Mutumana gitete bobo agakujukia bwana nontu na kunganira uburu yasane msie wake na uni waiti noti Mutueri ya bwana twendene mbasi ai munene kwa ndene mbasi I could not be them today. Na hii idea sua Mutumanto Edingi you have appointed a right person is one of the best ever. Antonia Ntoto Chaweru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Angana kunate aritingwe bonde bogima county ne Embu ibekete mathaga yao yangwindi na kiraninde kana kirabedrite bakyana mana na kuwa bakoma kumane mucharo yo charerwa badu thirikari ya county yetidirite ninde batikaira na baridira bakigoma mwankara bakedira bakithikira bariwa bationete muchara kwa mieri lenende ritamwani kwa mushiri nacho
Marigitari a thibitari cionthe cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu ni maigite miro yao nthi. Ino ni kiria marauga ni undu wa gucerithirua kwa misara yao ya mieri iri riu. Ugate ithu turi aruti a wira Embu ati tutigo coka wira-ini tondu tutiri arihe misara, and especially mushara wa April mweri wena na mweri wetano, na tworia thirikari niki maracero ni guturiha matiratuhe sababu nginyaniru, maratwira ni system iracenjirie na matiratuira magaturiha tari ona ko ni maratwira tungikarihwo rina no tumiririe no guku makiugaga kurumirira muvango muceru wa kuriva misara mbia iria matinitwe ni kaunti na itiarivwa no aciure kuona gutiri na njira ya kuirumiriria tondu ciatinirwe itiatwarwa kuria riu umunthi system ya cenjia ukariu kurivaga mbia icio ndarita rimwe mbia ino matiarivite gukanginya mweru wa kathatu iraurira ku tondu twauria kiuria kiu kwi Professor Kamaria ati atucokeria wana augire ndece ni ciigana riu tu turona vena we tiga ni wigire wega methari turona thirikari ya kaunti ya Embu ni rae murutu wa wira ni marathi na mbere kuruta atongoria kaunti ya Embu mavitia ni undu wa kuga ati marigitari aria makethirwa matari wira ati magakorwa makitinwa misara yao bongerera biribiri mwakire kuga ati no amavute mundu wira are mone gukinya wirari nao nio matira mu facilitate na musara wake avote guthie wirari tugenda kwira community mwakoro no amuvote gukinyira Embu County Government mera yerute magurungu niare eva murutu wa wira haki yake nigo murutu wa wira avote gwikinyia ofisi kurutira kirende wira. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na akari bamunene bandi abogeta East muno bandarene ibonanitie kuria kwanira ko kumaniana utungata bwa chibitare ya Kanyakine level 4 bakiwa nende batikudira bakyamukaira utungata bwa ya ukabere akari babakyo lototongeria na kinyamboni ya chibitare nende bakiwa bobaya nite ntukwe 14 mantera yakwagira bakanda mana mwandiketande to mutugikare katwechyo Baba ni bamwe bakariba bogeta isti kumandarene baraba shumeretie na mateta bakiugo tungata bwa chibitare ya Kanyakine revofono kabwitite na mbere kuthukanga na bedira bakiorotithiria kiaranda gitare munene murungamiri wa chibitare u wamwe na mbundi ya thaiji bakiuga mbundi ewiriku yatarirwa kiatongeria kuma wandine ankwene aki kasibitare yetu antu Kanyakine sub county yetu erwari yetu ayatwa kagore antu beto neu kondiere Kanyakine twauga ni eberwe tutige kunyamara munyamara yo tunyamara lakini naru oreta sibitare Kanyakine gotendawa gotearitingoge antu bakwera mefomu ne na rainine ojukia mbundi na tunenkerete mbundi ire ibatigwatha Kanyakine sibitare otujukiria mbundi yatore otujukiria ojukia ntoba kwene na bobo ne buntu bora kariba bogeta isi bagukonde munainya ne ome munene orana wewe yajira kurungamira daktari munene Kanyakine daktari ojo nwe waje twenkoroki aje baraba kweja Kanyakine toto bwai otumba kweja uitina uititimao weja ore uitidia postmortem kumangirida ndato chietangirie 14 na tobato bate komba ibo komba otumba kweja ora we munene weyeta kurungamira sibitare ya Kanyakine wenga kirene officer sibana antobeto bagasabese chora botinda bamamimba one aja na ndiro mbare au kirithirikari ya Meru ni kuthamo konda gitari munene urungamirite chibitare una kubunjo kwa mbundi ya chibitare u bakiuga bobo kathirikari ya utungata kere chibitare ya uyethira igichoka turenda kuga kiama kiu kionza kende na sibitare eu na bangoge bara batefaite kubethire beberetwe tutekwa nato bauma ondine inge beja gaja jo ondine yeto no tutwekurukira menyamaro minge kinya twentora cieto ciena antu bariti bangoge bathomete ana beto barenja bakwenda ngoge twanekera daktari uyu munene mukana jwa biumia biere ngabana mutumethirwa kumweberia Kanyakine areku
CDN ni akari barabara tete mukana juantu kwe kumine nyakethra mabatara jao jatethra jare kuingwa bakadhi vya maandamano jamanene bagichwa Kyoto gya Chibitare yao ya Kanyakine twa mavyume byere mbondio yaraganwe twandikirwa ntu babega tweta tukanyunya ndawa tute na stress within 2 weeks etha mbondi yote throke umyaragania mutuma tugathia maandamano manene joinga Kanyakine Chibitare twile tubime byere byathira batwe twinde antu babogeta isi tugeta kwandimetwa Kanyakine level 5 ibo kwenda ubwe no to twinde wondi ni ajetwe kago atwena Chibitare ngetia Kanyakine kumageshigo mbunge kya Southimenti nke reportrande tosheweru reakwari etwane mutuge kare Right, na nikumira kinda tutukwitha tukiona kanya ka kunoka na mbithire ni ndingi kurikanakia kiuria kietwara twithirite tukiura kia mantu yegie maoni yaku kithira thirikari cia kaunti kaire miburu ni kuramira ugima na Mobobius Roundup ariwa no Banis Gatwiri akawa no Frida gitobwa kwa situation so far is bad Reggie Mokari akithira kiwa no Kananu Thiankolo yezo kipunguza lot of politics around people's health Mancha akawa kwa sasa hapana. Patrick Munyo akawa no, they don't. Health Ministry out to have been in the national government. Hilda Nkiro akawa no. Charles Nturibi, county with health in one sentence is a no. Nongino akedra akiwa the same. Kajuju Mugambi akedra akiwa county and health in one sentence, never. Nicholas Getonga, yes, but human resources, but not human resources. Ya mama ni yaredri tenendi kinyakumania na kiuria kietu 23578 ni namba kinyera ombe kia kuidra tumaira Kyoto maoni ya kwa tono kia nini tuchokera tuketha tukishokaira na rono rege mukana kire ene nyumba cha kwendya nchobi. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngura chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitu na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Imagine coming home to comfort, security, and space for your family. A place where memories are made and life is lived to the fullest.
Meru Heights Luxury Apartments, located just 1 kilometer from Greenwood City Mall Meru and 500 meters from Gitimbene, is your ultimate destination. Meru Heights Luxury Apartments is accessible via Meru Makutano bypass, and we are offering well-furnished 3-bedroom suites with reliable water supply, 24/7 security and ample parking. Live life easy with amenities at your doorstep. Make memories, not worries. Book your dream home today with Meru Heights Luxury Apartments. For more information, you can visit us or call us on 0706 702 003 or 0712 050 449, or you can visit our website www.meruheights.com. Meru Heights Luxury Apartments, where comfort meets class. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries, from classrooms to laboratories, from determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table.
Right on, ni bueno tupakuthirite tena mbere ya kuatanira na bathu tuchokerania atini ndi mubunge wa kuruthara kanithi Susan Mwindo augite kwina bata ya michamani ya maoni ya mwingi kubwithwa kwa Finance Bill 2026 ariwapone nebo karigeria karika tarira maandamano ya Gen Z yarethirite karika mwakene yo 2024 nkurukino na kete gutetera MCAs akiuga ibwa kibatithirite bakiathurairwa kegena makena mbabu na ndatoi. Bunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindo niaugite musonda Finance Bill wa mwaka wa 2026 ni ubatie kuruthirwa withirania wa maoniki ya Kenya kenda gutigira muntu onthe niakuruta uge wae bantu ba kwigujaga mitandaoni erekerwe twanda Finance Bill ra yete thino ya 2026 muthigeretie Finance Bill ya karakoya ni mwananchi yagwere mbega igatedia mwananchi wagware ndoku egateria mwananchi Finance Bill ni tige kuya na budgeti ti to ya kwegwa gato kwegwa matangazo ni Finance Bill ni rekerwe kinya mitandao ni tige kuithanwa erekerwe kabisa wawini muntu orabu komena kuthoma kaborodera muchemaniaga akaya kabora Finance Bill riuga kina kiringwe tax kina gekirogoti kina kenda mwe unaborodwe kenda na wego kara ukimenya ugo kumetigire ko tiage tata utia mwetigeria niaugite akenya bena haki akuga kethirwa ni bakwitikaniria nayo kana bakuregana niyo kenda batuma bunge bao mbunge bakinya maoni mao kenda gutigira guti kumira ndwa tairia ya umiria Gen Z mwaka wa 2024 urtanwe mpora mbori bokugwa borayerwa wegwa nembega ndati ndinge mbio yes bothikeri bombera tokugwa timbega kana nembega endi barekebishira inyo neno nyamwenu nembega mono ndekena na kindi kiruto gekero kina wathikere bo koya boyagire bombere moro mwindu gavana wetu onoka juka linga yes ni ateterete anene MCS akiuga ni bwaki bate na kigina na bakienda kurutha untu no barombire araugite ona bone babati kwithwa bagitengerwa kigina kiao turonge tukwenda nenkerwa kanyamu kidogo nwenetwe MC na ntimo nenkera kashi kagira mubukoni itogatenga barabara cia Marimanti Ward ni kwenda mbesi ya nona na murarero Marimanti Ward ni kwenda kina gokoche Marimanti ni kwenda kina MC athia thera thoko ya kibunga yena kathina akandika kanyamu gake gakaya gakorokwa akabanga ndetoira hariti mama kagita karia kurenkanagira tenti na itege ikundi ntereja Marimanti na Nkondi atebio warofia yenu utare muntu mukubuti wera bweneo warofia cia ntora iwerofia cia mantu bengi muno werofita kuga mantu mamonde mabugwete ntorani bwashugurikagira ukorokere kundi giki wegwingira graduation ya mwana gikundi katawireni kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabo nasio wa bondi hiyo ende wancha bimero ni alcohol bon gitonga kobo ugita no mwanka biachara chonde chawende wancha bina nyomba chikenero chidire nende china barwa de cholesenza kubwa kiaria nedirete akirita mukana nende akira barapunde batena barwa igutira barina chio abisa mnene ambodi ancho bya ndene kaunti Meru agwete kwina mabisa ba kaunti Meru na kinyamba thirikari nene bene irabu na bate kwenda kulia license ontobra ne kutotana watho. But the problem ni antu babaingi bakumba kwa staff yetu thina weto kethira muntu imwe ndi employee wa county government tire usuru no kwirire u the act does not exempt anybody ketho to exempt nyantu bara bethera bana mawathe batwi in the liquor licensing not a county employee no a national government employee bonde ni bare and I'm managing my staff aswa kwanza mfanyikazi wa serikali ambaye ako na mshahara and who is supposed to be leading as an example ndawo tri muntu kwenda kuibwa wende atirite license provided na inspectorate na kathiata mawatho kuringana na kubu augite mabisa ba mbondiewe batibiri kurekera kinya muntu kinyoriko nonto ni watho kwethwa muntu wonde akiria license nkuria members ba kwa staff if I come across a premise either atirite within your sub county wanjeri ombira ngono cheka mankura wimbira uyu anga ni muritingo county government anga muritingo national government ukambira in the liquor act ya 2016 no kwa exempted na ninkuria aritingo ya swaba county government ni balinda as an example na national government akiwinyana siasa barabe na nyomba chikenero batibiri kutho bakirete makania nonto watho boruga muntu wonde na buri kutho akiria license ji I came across umwe nteta muntu rietwa is a sub county administrator wina mba Tigania West kwina bangi baina cio maua
kwina bangi bena chelare na kwina bangi bena chemiru tauniji. Even politicians, if you are an MCA kinya uwe kuria usuru ni lazima na yanji even my staff we kwa batitenguyo within the law uraba batiri kuritanguyo utiri muturi exempted kuma kuria usuru kwa thirikari. Liquor license is a must if you want kedhano kwenda kuendelea na biashara yo endia no nyu bonchobi. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiriro Kangangi. Na burabambirerie ya wandikithania boy band ntere cheke gochubu ukitia mwerekera yongi na kwa loka siasa aria kariba kuwa MCA Stephen Akule na kutonyera mutaratara yo Antony Akule nareganite na ndeto gukurukira njira ya thimo na mwandike twa ndeto Brian Kimadi na ugite ine ndenegi akwithira kyakawa. Akari kumantere mwanya kigucho ward ni basiumerete kiri mubango jo kunenkanira ibandi ntere cia modi mubango jumbere kwithura jukire makwenderea bakimeneria uria ni MCA wa kigusho ward jawe Stephen Akule na kuga ni origiritie wandikithia kwenderea kumarokere batu toyokerie bikibiki tieto twaikira mauta twaria kianine mwanka mathaya thairo tukwirwa eti eshimiwa betu ibaringere thimo bawa aya ni baibande barabakeya kianine ati bakaria ngwe loi mantu ya meya oni bomba na mumeta ntora weto mwethe onara muithone kibande gyo turenda kuoya turenda kuringa kura ya oni renda kurura county kwena muntu agonda kurura sha ndukimbithi kionekana kujura muthuro bakiuga baikinyire kienine na imani nyingi agutetheka na ibande na kweberia thinerera reo ya kwita kugwira ibande kuraja na ibanda bieru are inyasha itokwenda manto amengera ya kwenda mbi ibande naoni mwana wako ndenda kwera mbathi ngo kainoro ko libless kibande ke mno kenda mbona mbathi ureo gwete mubango jojo njara kinoti wa mata akionekana kinyawe kuoronta mujumbe wa wandije jagitumia kwithura mubango jojo kirema duare ao abodi factory oni ndabanganete na ntoba ibande ndeko na ntoba kiguchwa ndibura bare the batabika no tupa bureaucracy zira ncheza cheno kithomba che ibande ondra abangete bobo wega na ndeta na office ne ndeta ndarandiria na registrar wa ibande na ampa ruza ra kuendelea kwa riria ntuko batangazira gintu kireke ndiaria ruare ndeko ningira registrar ambera atongoria beto ario MCA and the rest of the masters ibaringira thimo Nairobi baringira registrar bamura weta muntu akinya au abondi factory kwa na babeto ibande indi nkuru kikirigireria turia gukinyira MCA Akule kuringana na wakiuga ni siasa na wega kumenerwa riria mubango jojo arega gukarika tontu baraba kubanga kurega kuthingata mitaratarere batere. When you plan your things and they fail, you tend to criticize the opponent. Was the chief informed? Were the subsidiary you see for the documentation? Kiripotera Weru TV kumatigania mbita Brian Kimadi. Yamba haria kwengwetine kora wari munini wa rais Rigathi Gachagua iretire na mbere na kuthikirwa kotini Milimani ukulukira mawakili ba Gachagua batere nini kwithira kira wa muchara na marupurupu yake yankulukie chiringi milioni 80 ya meri 35 iredirite tungata ya munini wa rais. Dr. Dan Kibuka Gikonyo. Swear by the Almighty God. Swear by the Almighty God. The evidence I shall give to this court. The evidence I shall give to this court. Touching the matter in question. Touching the matter in question. Is the truth. Is the truth. Nothing but the truth. Nothing but the truth. So help me God. So help me God. Ni Dagitare Daniel Gikonyo mbere ya koti nene ya Milimani arimo kode wa Rigathi Gachagua kirega mbare kweberoza munini wa rais igitumi kire ati niwe wari Dagitare wawe na nkoroki niwe wethiritwo akimurigita nyuma ya kwajwa igambare yawe eria kweberwa gitene ritete na mbere kire Senate. Okay, when and under what circumstances did you meet the first petitioner, if at all, during the period in issue and relevant to these proceedings? I believe for the purpose of this issue, you are referring to his hospitalization at the current hospital, which again, from my records, handwritten notes, happened at 3:25 p.m. on the 17th of October, 2024, Your Honor.
akiorua gutareria thina yongwa Rigathi Gachagua ari nayo akiuga nachemi ni mathina jankoro kana heart attack. Based on my experience, those type of symptoms, depending on the probability of disease, which depends on your risk factors, would imply that you could be having a heart attack. That is my simple answer. In this particular person, I must admit, there was additional risk factors of stress. And stress has got its own problems of affecting the heart in a condition that we call the Takotsubo syndrome. Nyumene akiaga baruga cia kuonania ukozi bokung'ana kwa ngerekano ithimi bia Gachagua ari cibitari amwe na kinyana mbisha ni aria nkoroki aremero kuonania baruga ya kuonania kethero wa murimo jojo ra muchema au kabere mbere ya ntuko eu. Have you placed before this court any primary documents to prove this alleged prior past medical history? If required, is available. No, my question, sir. Have you placed before court any material to show that this patient had prior history of the conditions described there? None at all, but none at all. If required, Your Honor, it's available. Wakili Muthomi Thionkolo agitejanĩria ripoti cia Dagitari Gikonyo. Is it not because this gentleman was in your hospital to hide away from the Senate? He was not sick. I put it to you. Let me laugh a little bit first. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Rangi rwa barabara Ken haba watanete na ndwangi ingia mwana thirikari wethirite nindi bakirugura kimurandi yo wakiboituo biotaithia magana yanto barabara ngekete ni nyamario chekimumbire murandi yo yombithitwe ni banki kindiguro kulukira Ken ha kulukira waki barabotite na mbere barabara ya kumaisio mwanka modogashe yotumira chiringi milioni 20 na yokethira ndeni ya meri 6. Kiama gya kurungamira kuthithana waki wa barabara Kenha amwe na banki nene kimanthi guru bagwatanirite na thirikari kaunti Isiolo muthenyezo na ari bambitie waki bwa gituo kya gutetheria gucokaniria barabara na ringitho na kuinyirwa ni ndwacha kimuchite cho GVB tugike ikirigiri gutetheria karibantere ici baria bakwirikana ibainyiritu muno ni ndwa ici. Leo tuko hapa kushuhudia the ground breaking of GBV Recovery Center ambayo ni mojawapo ya projects ambayo inafanywa kupitia mradi huu wa Horn of Africa Development Project. Hii GBV Recovery Center ambayo leo tunafanya ground breaking hapa itatusaidia sisi pakubwa kama county kuhakikisha kwamba zile kazi zingine ambazo tunafanya kama county yetu ya Isiolo itaweza kusaidika na hii center. Takwimu ambazo tuko nazo zinaonyesha kwamba Isiolo County cases of GBV iko juu sana kulinganishwa na the national average. Akiaria abisa munene wa Gimba Mweri Isiolo no gete ate gituo giki kiarikwa kigatetheria karigu tina marei. Hapa ndio tutapatia matibabu kwa wale wamedhulumiwa. Hapa ndio tutawasaidia na jinsi watajisaidia kwa kushughulikia kisheria ambaye watajaribu kuwastaki wale ambao wameudhulumu na pia kuwasaidia kisaikolojia kwamba wasipate stress na depression, na sisi kama county government tuko tayari kuwasaidia kwa vyovyote vile. Matibabu ambaye tutawapatia hatutawalipisha pesa, itakuwa ni matibabu ya free, ni quality treatment. Akiaria nowe murungamiri wa murandi juno ugete izwirigeri kuzukia mieri 6 na gutumira chiringi milioni 20. Hii GBRV center tunatarajia itachukua muda wa miezi 6 kukamilishwa. Budget ya huu mradi ni 20 million shillings na ina include pesa za kujenga ya ujenzi na pia ya kuequip
the center. Inkeripotera Ntutu Chawero kuma Isiolo, Beta Bantam, Murangiri. Rais Ruto notenete na rais wa France Monatungia Bangi kiri mambura ya kuinga kia wamano kebina kia Africa for One Summit na ngina kuwa ni dhiri kinya kiembere ya mukna ucha mugambe dhani ya Joki Ndongo kiri kampeni chakuragete kia mugambe dhani ya kotini ya ICC oningwe indura nite Ronaldo. Rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Samoei Ruto na kongwereta mambura ya kuinga kigomano kia Africa for One Summit mambura ya raithirite akira taamwa Kenya mwanya na kinya ini bayinkuma kuma nthiguru ya Kenya na kinya ome ya kathetu ka Kenya. Ruto akiwatanira na rais wa nthiguru ya France Emmanuel Macron ikire mambura ya Welcome to this beautiful concert. Muko area? Nairobi hoye! Thank you so much. This is our honor, my delegation and myself, to be here with you. And let me first thank President Ruto, my dear brother, William, because he had to be crazy to accept this offer to co-chair and co-organize a summit like this one. Riu eruare na rio rais kairi edirani ndia ekongwera mambura ya mugambi dhani ya Joki Ndongo ya kwambiria kuiringira kampeni cha kuwatete kia umwa wa gambi dhani ya bakotnani ya kendeguru nio ICC. Ruto wakiaria na kadite Ndongo ni uritibo kibongwe ya mugambi dhani ya andegurune. Riu Ruto na idhurite na umwata mbaruku yukegitiki akioria kinya Kenya na ndoa nyingi mwanya kwithira chiemuyika. Not only endorse her candidature, but also rally the government of Kenya and all our institutions to support her candidature, that of Phoebe Okowa, and to ask all of us, as has been said here. Ruto augite ni njira mwenende ya Kenya kwithira kinya yotethera kia kiwiti na mbere na kinya kwithira ina kintu kia koyana kiri nthiguru yonthe na ti Kenya ki. We have a duty and a responsibility to the international community as well, because just as we expect others to serve us in those positions in the international space, we should also participate, so that our contribution, our perspectives, our experience can be brought into the international arena. Rais akioneka aina ntuko yorimantu kanumba edira kinyaki wata ugeni Prime Minister wa nthiguru ya Mauritius urani na Vichandra Ramgoolam. Nangira kuo Minister munene Musalia Mudavadi na wete ugeni Minister munene wa nthiguru ya Cote d'Ivoire Niall Kaba arabarete mantu mwanya yegyo okura na uchore wa nthiguru yuchiele. Your President and yourself, Mohammed, and your participation was very, very significant. And you have always been a good friend of Kenya at the highest level. Right, na nekumira kinda tutuko datu yegara gatanta kinda dochietu indi nkarigana de nerandreku rakalono. Tekwenda kuwa kalawa nami ndo abama nwe chukuru emwe tekwenda kuinya Imotonjori International Group of Schools ndo ure urengi ngakwera nereko. Chukuru kalawa mbira na kwenda kwithira aitorokawe akunwa na kwenda kwana. Ambire ndu atemenya kubanga imubangire. Ndamubangira boya ndamwera twita kuria thaa nusu twituro nawe oture angeti otirima watchman umuringerwe au ailia no amuringa igera burana mutoto ria rwiro da chekinya nakalawa mbitiro imbira chonjo master tonane gotoroka to branda mwirite akinyangitine atirima watchman amukunderwe atirima ngeti ni rwori na watchman ateau otimu ntwareau Antungura mudareo kwando ndakalawa uringe amuthuro ndamuri himbi murume ambaira buronchorerete bukurea
ontongo kinyangeti ndatiri merugori watchman ateu no ti mtware wende bromberite ndinge watchman rwe mture ntamutirima ndamwira kwe mtwakaritie ngeti ari nirugori ye onto tatura ambiro ntuntiro no watchman muringa rwe kidera ka mioje manenu akwire mwana twa mathithi ya ukare Maureen Komena ngeto Phineas imana ngutie na bara ko kare kimo bango ya chancha mukarukiro rwari Likale ne menye andu bau batie kwanga ikuo kuno ntono to kuiguo tani menya ndigani tiana mero de nkauga kutali ne ba mero ba mbitika. Thank you baba. Thank you. Ariuga eruma inara monkene jwa meru na darakani thiru terero ego je ariuga na kuigua so much pain akiona antu bakiura kwa Saturday ndigwe bakuthikwa around 6 this Saturday. Hii mambo inafanyika. Mantu ja kuithikira muno nyano tukiruguma kirugo kia Monica kuga na ndithe for antu bana bara membi bakura no bachwe gitikia gavana. Kawira antu komenya thwa koti ya muklia kana ethwa wathoibo mwitikirwa those two scenarios. Ende antu bara bakwenjoy kintu gitwa organic crowd imuntu gwitwa Kawira Mwangaza na Peter Munya. Twakinya Kawira Mwangaza ekatoi mundu tina disaster problem no kuigwa nonto Kawira Mwangaza nakwenda ku transform from a county to national leader. Kawira Mwangaza mtu wethere na ground yewe permanent kwa transferred to anyone permanent ground yewe na ntubura bathia ta Kawira Mwangaza batumba kuthia ta muntu ngi akari aka trainer antu bawe bara batumba kumara kiwe na uchokera kwara chokera ground with everyone pasandi ni choketie kumerebe ya mwana siasa utegwirira muntu ngi uchiendia wengwa